Татталуһай китенче онага сылга бастың литературный улус онна 19 сылга бастың ағыр улус аттыры сүген турар. Бу сетихиге сүнкөннің өлі ақтақтағы кейін библиотека ЕИ республикатағы литературный түмсүйіні кытта поэт Ирина Колодезникова ымы қоғанларын дұрғаннақтық ағыға республиката хамнақ конкурсу тәрейділер. Bir dilan onna bölögünün ağını seňärер күрестеһиге 16 улустан оны жокускайттан сүүс 6 түйөт агы кирен жүүлүр сүбөт төһөмө ырагнатан көрөр сылаалаах өлөнү көрсүбүт. Иккен ардах бык айы киһиттен сагалаан сеттуон агыстаах агам саастаакка тие 269 кохон комуһун гарылларбыт киһи кыттан ымы ылбагай тылларын ымы килби кийитин киен куярга көтүппүттер. Бу олукко жактар жоло таптыр күндү килеге. Ымы ыры куттаах бейет. Делага даганы сүүс 6 түйөт айымны тодорогон догуолланан ыры жылгаланан айыллыбыт сириттен ыраакка диэри ихилле телехие көтөн Джон Кутун тутуактара дуа. Аспыт сыл түмүгүнен үрдел музыкальный премияга күндел толоруутугар суор ырыанан Ирина Колодезникова ымы бастың аптар номинацияны ылан турар. Өйгө олорон каалар оғруу курдук биртен бир тихиллен таксан ихер уратылаахтар. Кене кохону чочуюга, ала чуа барсар кохон тыынын тиердер тылы тобулан туттууга улахан болгомтотун урар. Татта болан тураңынен тылга сыгы хоқтақ. Бастан оттон маннык сана кирер, туғаре эти кирер, оны тенитен тахараган колобура өксөкүләг өлөксөйгө анабы кохамын үсүл сурыйбыды. Ото күнай бо батак өйдөн келлехнан келлехне оны эргитен агалагалап. Bir dilan агачыларга конкурс мугутур кыйылагынан таттаттан аяр куттаг Елена Филатова сыгыйык болла. Михаил Прохоров устутугар сыгыйык намын агытыгар чакчыдаганы төрөбүт дойдум жолум мене ден кар симектак сака боларгынан мактана киен тутта саныгын. Төрөбүт дойдум төрүт борум Телкем мене улу жолум. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сака телевидениете, Татта.